I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas igramo Samp na Balkan Story Samp serveru, to jest mom serveru koji još nije otvoren, ali će uskoro biti otvoren, ja se nadam, dok skupim neku ekipu, vidjet ćemo. Znači ovo je moj mod na kojem radim, htio bih da vam pokažem danas jedan sistem, da vam predstavim. U pitanju je sistem košenja droge, to jest kokaina u ovom slučaju. Znači taj posao mogu da rade samo članovi The Escobar Cartel mafije, to jest TEC mafije. Kao sad ću ja sebi da setam lidera. Ja sam sad sebi setao lidera, tako da košenje radimo kombajnom, znači ulazimo u kombajn i kucamo unutra Harvest. Kad smo to ukucali, ispisalo nam je u chatu sledite markere kako bi pokosili plantažu, znači plantažu koke, to jest lista koke, uspješno su pokrenuli motor, tako da sada možemo da kosimo kokain, kao što vidite. Ne znam koliko je to u RL moguće, verovatno da nije, ali ovo je Samp, tako da ovaj sistem sam ja napravio, ali ideju sam uzeo sa servera Balkan Underground. Taj server nažalost je trenutno zatvoren, koliko sam video, to jest ne radim server na Samp klijentu. Inače ovdje sam ovaj posljednji marker namjerno stavio ovdje dole, tako da morate da sve pokosite, pošto ovdje marker i onda odozdo idemo na gore. Ovako. I kada pokupite posljednji marker, sljedeća znači ruta vam je da odete do ovdje ovih silosa i onda tu završavate posao i piše završite se sa košenjem, na paket je dodato 10 droge, to je 10 kokaina. Sistem paketa znači da svaka od organizacije, znači bit će na serveru negde oko 6 bandi i mafija, može da pokupi drogu sa vašeg paketa, tako da ako ne pazite dobro, može neko da vam se prikradi da vam pokupi tu drogu koja je vaša i to je to od paketa. I sada uzimamo auto ili motor ili privatno auto, nebitno je. Znači samo da odemo, inače to se nalazi tu odmah ispred kapije. Znači tu idemo, otvaramo kapiju. I to je odmah ovdje ova kućica prvo desna. Parkiramo tu auto i ulazimo u kućicu. Kao što vidite, unutra se nalazi paketić, piše Drugs 10 i sad vi kucate ovdje pick up Drugs i je pokupio 10 neobrađenog kokaina sa paketića. I šta dalje radite sa tim kokainom? Idete u vaš interijer od baze ili od kuće, bilo šta. Uglavnom da negde možete da uđete ili može i stan. I unutra pravite smesu droge, znači imate komandu // droga. Kao što vidite, znači imate test, give, view, napravi, posadio, berio, suši, buy seeds, buy illegal, use, show, vreme dobranja, mix i sastojci. Znači to je već tema za neki sljedeći video kako se obrađuje droga, znači za sad samo pokupite i ujedno da vam pokažem i lokaciju The Escobar Cartel mafije. Evo je tu. I ne znam šta još mogu da vam pokažem, inače još nisam završio ovu mafiju, ima još dosta tu da se stavi, napravit ću još jednom bar 2 kombajna i vamo ćemo stavimo isto traktor i vamo će da bude isto prerada koke, na neki drugi način, neće da bude kao što je već trenutno. Ovdje imamo isto fabriku. Jetpack malo tu do baze, inače ona je cijela ograđena. Vidjet ću da ovdje napravim sistem sađenja isto koke, da ne bude samo da možete da pokosite, nego da možete i da sadite, znači iz ovog ovdje ugla pa tamo do sredine. Pošto mi je ovaj ovdje deo nekako prazan, vidjet ću šta ću ovdje da ubacim, možda ubacim i ovdje i traktore za kosidbu, tako da vidjet ćemo. Ovdje imamo fabriku, još nisam izmapao nikakav interijer za nju. Inače, većina mapa na serveru je sa interneta i ja mapam. Ovo sam ovdje trenutno
što gledate ja mapo. I nema ništa više da se pokaže ove baze, interijer još nije promenjen, znači interijer je neki bez veze. To sam ubacio čisto radi testa. Tako da to je bilo to od ovog videa. Nadam se da se sviđa ovaj sistem, bacite like, bacite sub. Vidimo se u nekom sljedećem videu ili tutorijalu ili nečem drugom. Pozdrav!